Barothi Brenda Mdida kuuma bũrũri-inĩ wa Zambia na mũrunawe Duke Leftero kuuma bũrũri-inĩ wa Botswana na andũ arĩa mararĩ nao nĩ maratunganire na mutino-ini wa barabara-ini nene ya kuuma Mombatha gũka gũkũ Nairobi rĩrĩa maraumĩte mwena wa Maanzoni. Kuringana na David Mungera uria niwe murugamiriri munene wa motungata ma hinahi kaunti ya Machakos, augite ngari ria Barothi yeri marari iraringanire na ngari ingi kuria maracokirie guteng'erio thibitari-ini ya Machakos Level Five kwa mukiro urigitani. Kwa niaba ya African Diplomatic Corps, kwa kweli kushukuru sana serikali ya Jamhuri ya Kenya kwa kutusaidia. Mara tulipopata ajali kama alivyosema Mheshimiwa Governor, hakika ambulance ilifika mara moja, tukapata huduma na tukafikishwa hapa Machakos hospitali. Governor wa Machakos Alfred Mutua ni arekinyirie thibitari-ini no kurora Barothi yeri kuria oretie thirikari cia kaunti kuongerera ngari cia gukuaga arwaru niguo kumahotithia gukinyagia arwaru na ihenya utoria kwahoteka mathibitari-ini. Ni vizuri kuwe na ambulance kila mahali. Naomba ndugu zangu wengine magavana na katika nchi yetu na national government tuwe na ambulance kila mahali. Wakati tulinunua hizo ambulance watu walisema ni nyingi. Ni za nini? Handũ-inĩ ha Kameme TV ni njitagwo Wanjiru wa Foro.